Ne. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soito Kafele Matseba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikwata and Chill bafethu. Welcome to a PSE channel. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uti Soweto sikethu bafethu. Today is Ikwata and Chill Studios. Niyazi bafethu emkonti la kujika khona ipoto emakhonji. Kune Ikwata and Chill Studios bafethu Deep Blue as on 4. So if you want to rock a podcast, you want to record music, you want to do a photo shoot, you are more than welcome, buffet, to just pull up, hit up the boy, Zokaya Studio, some music, Zokaya Studio, some podcast, Zokaya Studio, see, dinepe. Namhlanje ngihamba nengwenya. Buffet la uthi ngaboma 1.5 years, ne? Yeah, 1.5. Yes, 1.5 fucking half year. Yeah. Melele out there. But I hasn't come on me. I believe in time. With the right time of phone was not the right time. Now is the time. Ngithola manje isikhathi that's why kumele zonke izinto mfethu uzithathe ngithola ngunyawulo nawo ngithola kanti vele ujaha manje uthi ngithola mara no I think isikhathi esigrand ne athi sifakele emandleni mfethu before sikhuluma ngale ngoma lezo zidlalele zakho nelime cream lapha wenze kwahlanye out yami yesound lapha yana ama camera bebadizi bengazi nokuthi nami namhlanje ngidakwe ingoma zakhe ngidakwa ngayileza izinto zami ne abasheni yambhayo mkhozi wami yabo ubuntu RSA ubani. Thanks for coming by the way. Ubuntu RSA ubani igama nesibongo ubuyava the background ukedezeva you understand. Let's get to know you before the music. Ngithola mina ngubuntu lene ngithola ngiphuma le eVaal. I was born in Soweto but raised eVaal, Palm Springs section K. Ngithola so fundele ngada eSigela la nto Tharabulo secondary futhi ngithola ngiqedele da. So emfithu ngiphilile ngayekazi file ngithola mara ukuzwakala kwami ngayekazi ukuzwakala ngizobona umagogo ngithola izinto enjalo nezinto ezibhaya nje ezenzakalayo ngayi mara netile ukuthi already beyangancane ukuthi ngibe ngayi manje netangaze emfithu ukuthi mina bengiwash tower ayicava leli la nyayezwa sithawe lonto bengena tututwana laba nani ngithola bengila abantu lawo jo so ukuzwakala ngayo uyacaba ukuthi ngizova vele ngegroove ngithola izinto enjalo so that's why beyangancane ukuthi ngize ngayi so since ngithola after ngiqeda ukuthola ukuthi okay sharp I can do this, I can sing and all of that, lapho ke ngaqala ngithola ukuyifakela emandleni ukuthi athi ngike ngisuke eKasi ngithi Soweto ngiyosipana nabantu aba different hayi abantu baseKasi so that ngizokhona nami ukuthi meet abanye abantu laba ngizofuna ukusipana nabo abaku industry ngiyangithola so kanjalo ke ukuthi ngize ngigcine sengibuye eKasi ne cause manje kunabantu shuthi bo show umculo eVaal bebazi ukuthi show umculo before sekwazi Soweto thi eVaal wacaba boyitula nabo kaNeval before bo limit craze. Let's talk about the Vaal cause kunomunye umuntu who's from Soweto ne I understand the Vaal. We know the other side of Vaal. Me I know ukuthi eVaal it's where notorious yabona kunamakulwane nyakwazana I understand and pay ama drugs. I never thought ukuthi eVaal they can be like umuntu ophuma eVaal wenza amasimba njengawe. I that's like me saying, you understand? I never thought I know abantu baseVaal they are violent. 18 emoyeni. Obvious all about the story. Obvious nyaze eVaal ngihlanya ngoNtariana. Ayikenya, understand? Sifake eVaal dog. Tell me about the Vaal, the beauty of the Vaal. Kunabo bani eVaal? Ukhulu look up to bani eVaal? Chamfili ashimfithi ikasi linye ligrand ngithola. Like sometimes if kuna something engiboderayo like ngibele ngikhona boma ngitrend or somewhere ngithola mara mangishaya izinto zami mangiyeVaal ijongo lala emagcekeni wasemzini inhleki ngiyayifeel that I didn't lay ukuthi ngathi kuna something ehlayo ngithola so ikasi nje liphulile abantu abababa bathi kuseplazini ngithola abantu abababa bathi kuseplazini mara mawungangena nje kuphela ngiyangithola uzoyicatch vibe man pholile kumnandi ngiyangithola
So yeah, ngikhula lana vele khona amakulwane nani ngithola lezi zinto lezo, but to me azange zang affecta kangako ngithola, because as I've said ukuthi I was one of Jehovah's Witnesses and all of that. So ezinye izinto yizo ezikhonile ukuthi zingisize ukuthi ngisurvive, ukuthi nami ngingabi kulezo zinto lezi zamakulwane nani ngithola, even though like I was exposed to them ngithola, ngibona abantu abahlabana sure ngithola nempintshi bayirobhe straight ngivanayo, like wephake bebe inkunzi bayiphaki straight. Like yenza yini vele that thing, like I understand why because I once saw a video enye intwana ukuthi yona inentwana ezi360 ezisemva kwayo and angeke uyenze next intwana ina 19, like why balimazana so ngokubona kwami. Sometimes nokufila ngathi and like I don't know how to put it ne, but nokufila ngathi ilento leyo kumakha ama-territory ukuthi okay sharp thina siphume Orange Farm, thina siphume West, thina siphuma va ngithola. So but ikasi la mina ngikhulela khona bebathi ikasi la ku-cheese, bebangekho abantu abaphuma entabeni nani, even though like sonke bese surrounded yizo lawo makasi lawo, like uthola ukuthi abantu base-West akangeni efama kanjalo ngithola. So bokuyizinto ey'njalo, but I think ukumakha nje territory ukuthi okay sharp wona ngeke uzofika ekasi lami kanje, mara mangifikile ngala ngiyangibhayizisa kanjani ngiyangithola. So izinto ey'njalo Joe, I think nethi nje ukubonakalisa ukuthi ubani isiphakama ne, because bagcine sebomoshe lento lesemhlabeni, yazi beyinto ekudala like intwana ababuye entabeni se-celebrate. Hey manje mobuye entabeni sesiyakusaba ngiyangithola shane time lakho no fit. Hayi So yeah, izinto ey'phaya ngithola. So bengicanga ukuthi izinto ezinjalo seziphelile kahle ngithola, but engibona ngathi zisayenzeka nami ngithola, because nakhotman lami oral cause yizo lento unamma ngithola labazana manje ngicanga mfethu, mara izinto zomhlaba nje like ikhotman lakho like first born, second born, cousin shothi umuntu enhle ongikhulisile Green Sharp ngithola, umuntu ongikhulisile, umuntu enhle Joe, like from a crèche ngiyangithola, primary, high school ngiyangithola, waba umuntu enhle ovele wadlala indima enkulu kabi ngithola empilweni yami ngithola. And uye umuntu enhle, uye umuntu okhonile ukuthi angibonise ukuthi like I can do it even like through music nani ngithola, even though naye bekanama challenges ngifithish lamchita leya yo kamba fithi izinto ey'phaya bezimehlakalela ngithola, mara beka-survive fethu ngithola, bekuyisotsha leya ngithola, mara netile ukuthi ayi lafika ilanga-ke lapho bamploza khona untanga, and akusokokuqala umuntu lona kudala bamhlaba Terminator ngithola ekudala bamhlaba, mara azama by all means ukuthi ngithola achele from izinto ey'njalo ngithola. So ithe mangiqeda ukuthola i-call futhi mfethu Hotman lakho selimashini mfethu ngithola into enjalo, I think leyo yangi-affecta kakhulu ngithola, but azange ngakhona ukuthi ngi-accept ngaleso sikhathi ngithola. And ukungayi-accept kwami ngaleso sikhathi incosi yami kumele ukuthi iyavela, incosi yakho bekumele ngabe ukuthi iyavela. Okay ngithola. So should bokuyizinto ey'bhayi ezenzakalayo ngesikhathi esiyi-one, nami nga-understand ukuthi enhle kumashane ngithola, angazi ukuthi kumele ngijabule kumele ngikhale. Incosi yakho iyavela ngapha kubhalwe omunye shuthi uyaluza uyagain ngapha ngiyagain ngithola. So feel kube izinto zokuthi okay sharp ngizwakala ekasi ngithola, ngizwakala ekasi bangitshela bathi mfethu media yakhe yateta mara isemapeyini ngithola. So ngiye la ngithola bangibize man, after some hours bangibize bathi mfethu sicela ukukubona, afike ngiye ngithola. Mangifika mfethu le ulilini lingitshele enye into mfethu nami bengayi-understand mfethu ngithola, ngitshela ukuthi esibali
wena khona umuntu akini ubhodile ne ngithi ya ati mfiti kela lo muntu ayogidla nje because no wena okungakhali kwakho nani yonke yakho le it's because awukamekeli umuntu uthavayo ngithola because bengingaka believe ukuthi vele lo mjida lo orile bengicabanga ukuthi awasothi ayivukile le out ngithola izinto enjalo so after ke ngiceda ke ukuthi bacede ukungitshela ukuthi so bafreze ukuthi ngiyeke le hotman akhile nani ngithola because nalo meselo ya awusahlabi yena nosuhlaba usister ngithola spiritual things ngithola so izinto nami bengekho aware ngazo because I was raised under the Jehovah's Witnesses so izinto enjalo bengingabelieveli kuzo ngithola so after ngiceda ukuzenza lezinto lezi bathi ngizenze ngavala nami ngaye eKasi ngithola evala fike eKasi eshafile kwaba izinto zokuthi nami ngivele efamily nani ngithola endleleni yami masengibuyela amfithi ngibuyela sebangitshela bathi incosi yami iphumile ngithola emfithu jo bengingazi ukuthi ngifile kanjani ngithola but then ayethi ukuthi yazini ngivele ngikhulula umoya wami ukuthi sharp fade akwenzakale the way kumele kwenzakale ngakho ngithola but then ukuya phambili sisazoya aluta continue yeah that's the reason why like nami bese ngirelaxe kancane ngithola bengisazama ukuzithola ukuthi like grand sharp yini ngami ngithola yini into kumele ukuthi ngiyenze ukuthi okay sharp ngibe grand nami ngithola so ukufresh up nje kuphela umqondo ukuthi now uzokhona ukuthi ucreate another plan for the next day ngithola so bengisazicovile isikhathi sami abantu ababhaka bathi ubuntu uthulile nani but yeah ngiyabuya ebafethi la uthi soja le yabo sekaphendulile ukuthi why bekelokela thulile sonke lesikhathi because abantu balelo yazibuza ukuthi umntwana since samgcina yabo but we gonna dive into the music because we stay gonna talk about angazi nyokhotela bobani but then it is what it is yabo but what happened kwenzakalani vele ngalo lamajita lawo mongezo umuntu asevali ne umbuzo story sakhe wonke umuntu asevali majority yabo amakulwane babulala umuntu wakubo or umuntu oclose nabo lezi zinto nezenza lezi zinto ziyaboshwa like ziyapi zona like amajita lawo babulala like bayaboshwa or maqeda ukubulala iphelela la ayimfana mina netilo ukuthi I think benga concentrate ngokuzo kangako ngithola bokungasiza into beziyini ngithola bese bokuyizinto nje kuphele ngazi ukuthi okay sharp zayenzeka mara kusasa uyambona umuntu hawu afi hayi phumela ngithola manje un business bokusinda kanjani ngithola so nami bengimind ibusiness yami hey ngithola bathi mind your own esithothini manake zabantu zalimali and vele manake indaba zabantu cost ukabona mawubheka data zabantu cost ke data ngithola abatheka kusasa kumele usipanise lelo data ukuthi uzokhona ukuthola into egrade vele bheka indaba zethu data ngithola so boculana ngobani eval eval khona amajita nje ngikhinga sifana nawo what's Orange Farm abo native if I'm not mistaken and then from there ngaya ku Luciano Records ngithola sasifana la nabo Agasti khona ngiyathamba to Agasta le ayiplan Agast music amfito la on ngithola la on ngithola ishaka nje ngithola nama afro pop ngithola i out be khona ngithola ukusukumisa ukuthi imfithu la asinde song ngithola Cisco yiba abantu laba inhle bengisipana nabo eva but then umuntu bengibheke like umuntu bengimbhekela phezulu ukuthi yazi nami ngiyawusho ukuthi ngifane naye uBig Zulu inkabi shunwe inkabi ngithola uBig Zulu khule kaSlam eval nabo same street namanga same street I swear yabona same street khuluma nami Big Zulu phume kaSlam section K ngithola same street but then ngayi mawukhuphuka ukuthi ngithola kubo mina ngithi and already like already lam
bafrostanana kwabo macala. Wena phela mfethu yazi kahle mfethu thina kahle kahle sazi ukuthi abantu ababhaya bazo uBig Zulu. Yeah, from eNatal. Wasemakhaya straight. Sure. Yeah, uphilile ngada. But then mina isikhathi esibhama ngikhulela ngada eValo. Ngikhule ngaphansi kwakhe ngithole kuye Hotman lethu ngithola. Yeah. Range up ngikhulisile naye la man. Niyazana so. Yeah. Manje wayebonke featuring Big Zulu. Akhona ama project esikhe sawashaya ku DJ Coach ngithola, but then angazi kwenzakaleni ngawo, but then yeah. DJ Coach kona iphile forex ne. Yeah. Wabhayisile ize forex ne. Kawuleze forex. Neze forex dila ke mani na. Coach. Yangithola. Kancane ntaka. Yeah. Sure. Sharp. Yeah. So the first hit song yakho yokuqala, because ngifuna ukwazi ukuthi how did you meet Durban Koko, how were you introduced to Black is Brown, you understand? Yeah. So ukuze ufike kwaleyo level bowenzani? Obviously bosipana nabo August bophelele babo August because wena kwa August ne? Yeah, August music. Uphi yena manje? Usasekhona uyaphusha intanga. Ne, abimanga change igama because maybe August na season A1 futhi wenzani? Yeah, uyaphusha intanga. So ke kwafika ilanga ngithola savana le mina nje bengilebele ngisipana naye. Ngithola u Luciano Savasa eMahonco ngithola. Luciano ile yagropa kuqala. Azange ngirobe ngithola. Yeah, wangithatha ngisangada ilento Eastern Cape githi. Sharp. Ende kahle naye ka Blomi Fair nakithi. Ngithola. So immediately mangiqeda ukufika la. Yeah. Mfethu ngifonela uDayide KG the vibe. Ngithola mfethu. So Brazil studio so nani ngiyangithola. Yes Thubeni. Mfethu ngisaqeda ukungena ngisaqeda ukufika ngikanda amabala. Ngifone iJoseph Fraser uzakala afili ave sibuyele emuva ngiveno ngithola ngibabona endlini ngibabone kunjani ma lady fili nandi ngithola izinto enjalo. So mangibuya ngisipana naye and then wangi-introduce kuMusa Keys and then sasipana nyana da ngithola ngazi ukuthi ama project aphile lava sharp and then from there saya kwakhe masifika kwakhe sasipana nada kwafika uBongs lo nje Mega Bongs. Yeah. Wafika waqeda ukufika sasipana ngithola itrack yangithola ebathi iJoy ngithola sasipana la saya kwakhe ngithola umntwana ufika la mntwana Come on. Yo Mfana lapha ngila khona ntona mfethu uyayibona nawe uhloniphekile mfethu. Bana ngongena la shoot studio ngayishanga iminyango yethu umnyango ngada ngithola shoot ma uyivala le minyango uphumela ngaphandle noma bayivulile isound awuzane yo tana ngafika lapha yana ntwana yami ngafika mfana ngafika ngathi sengida ngithola and then sasipana la ukuspana ngabuyele ekhaya eValo. Ngibuyele ekhaya ngathinta uShona noWani. Ezinye zezinja inja yami leya mayinika ngithola yabona ngithinta uShona macede ngithinta afike ngabuye ekhaya sasipana ngithola wadrop afike ngithola sasipana kanjalo wazwakala uBongza ngithola lo Mega uBongza lo Van umuntu. Oh yeah ngithola fika sashaya track noSinomsono ngifuna Sinomsono track nami ngibamba mfana alaya sashaya track and then from there uBongza wangicova ngisa kumntu mfana bokuyi first time yami ngibona umuntu mfethu ngithola and mfana bengithukile mfana akopiko
yo fanithe mangifika la ngifika feel wablomile ngithola i-couch ngithola umduli bela sipana la ngiyahunta ngithola feel sanibonani naye ngiyamahunta kuba yabo yasho ngithola yayiphusha feel engiblome la ngithola asipana maceda athi oh wena wabina ne ngithi ya sure ngithola athi Ruth yo mfana ngikayi mic mfana ngithema ngithi ngiyangena mfana yo mfana ngashiselwa mfana ngafila ngathi ngizofinda because mfana yo bengijabulile ngi-excited ngesikhathi esi-1 mara bengingafuni ukuyibonisa ukuthi yazi nangu umuntu TRP vele ezinye zezinje ngithola emakasana nzintswelo ngithola angarekhoda ngathangeni mfana delete angifit ngithola ngaphumela ngaphandle ngitshela uBhongo ngiyamtshela mfana ngifrayze ungibeke emzini kwaba mnyama nje ngithola angicova ngisi feel ngathi inhliziyo beyishaya kakhulu yo like I think being overexcited overexcited to TRP Ju yangithola ngishika yangithola and then mangibuyela futhi sabuyela yangithola saba imfithu grand imfithu saringa ngithola saqala ukucavana fake phuma ngayo shap woshele track leli sobangena ngesivungu ngidumisa imoto ngithi ayithula ngifuna amasedo ngikhala ngempilo yangithola yangithola athi wena ngithi mfana yangithola angifila la sibe siyavele sirecord ngiqala ukuhlangana noDinky kunene shout out to Dinky one time ma-female enza grand Dinky line ngithola sharp ngihlangana noDinky kunene and then umuntu angicove angisele upiano hub yangithola ngada asifika mfana nami excited ngithi ngibona uKafu yo Kabs ngithola bangifika la Kabs akile sathola ubuntle smooth sakhumbula sathola nobani futhi and then sashaya track yimi ubuntle smith nomuntu ngithola sashaya track elimnandi and vele ili on and then from there ke since ke ngaqala ukuba exposed to amanye ama-artists ngithola bangibiza ukuthi okay ngithola and then ke uDinky kunene bokulana ke uDinky mfethu udlala indima enkulu blind empilweni yami naye izinto kanjani udlala indima enkulu blind because sometimes umuntu uyeka khona ukuthi angifonela ngitshela ukuthi Buntle we have a session with Buster 929 let's go yangithola emandleni ukuthi yangithola because yena kimi shuthi beka yi-oledi bengimcovezi oledi sister yangithola athanda ukungibiza my son yangithola namanje yangithola ngeke yangithola so buwe wangisiza ukuthi okay sharp ngihlangane naye uBuster sasipana noBuster ekuspana angisakhumbuli okay sharp uDinky kube uye futhi oya lapha eCopper Leaf la ku Mr Cheese because bokhona uMelweni Sleaze nabo MJ nani sharp bafike la mina ngisekasi ngizirelaxele eplazini ngizidlela ne-ice 1 rand ngithola ngiyazimunyela da ngithola god mina ngifonele uDinky ngithola ngifonela athi Buntle man we want you here on the studio session with Melon Sleaze the boys they want you ngithola izinto ngithola ngibani asho maceda la mfethu uSleaze naye athatha ifoni futhi aringe nami ngithola sure ngithola mfethu kube enye into mani angazi ukwenzakalani bangitshela ukuthi mfethu zakale Copper Leaf so requested vele bangirequested ngithola niye Copper Leaf mangifika uSleaze grand sharp akangibonanga grand efonini ngithola and manje mangifika nenye out bathu THD ngithola nomunye uCherry so bacabanga ukuthi ubundle ulo Cherry lo ngithola
wacanga ukuthi ubuntu lo cherry lo yakuthola fele lo mntana lona nomthi bablome la ngithola emakhawuchini ma relax ngene mangiceda ukungena mfethu izinto enjalo angingena shy yo amfana le ntona lenithi kwena buntle nake re kona ngwanyano lacho yakuthola izinto enjalo mfethu kwaba izinto zokuthi ngihlangana namajita bomelweni sleaze and then kwaba yiyo enhle kabaze nabo badlala indima enkulu futhi empilweni nami ngithola shout out baba enhle bangiplakile la bantu la yangithola silahla amatente mfethu isday bhaya wajiva yakuthola and then up until ke bayigqopha mfana bangishange wenza kanjani hey nasenza kanjani nani ayishintwana ya ngibamba muzi gambo yangithola hayi kulapho ke manje sengiqala ngithola ukucava amanye ama-artist ke abo Nduthabo bani sesiqala ukuba like ukucavana nabo Musa Keys nani ngithola and then nabo ubani Yams ngithola ufokha ngimcava manje khane siyangithola kukani ngithola mfethu yangithola ufana noShawn no yangithola bafani ngithola ama-Hotman ama-Hotman grand sure ne kubeka buntle so uDurban Gogo uhlangana naye kanjani neSpan because mina most of the time mangikubona like ngipay attention kuwe useCloudini yabo Durban Gogo uDurban Gogo abo konje bani man lo bekayothwasa man abo Speezy over Kabelo sings angicala bafethu uva Kabelo sings where you at bro angicala ufa yazi sings sike sashaya uke wazazoshaya episode kwenzeke sings melozi angazo sings over so how Durban Gogo abo Speezy that cloud ekhumbula lo cloud because shout out to Melon Sleaze one time nabo bayenzi badlala nendima ebhaya empilweni kaLimi Crazy because ezinye ingoma like zibuya kubo shout out emajiteni kanjalo ne so the club yabo Durban Gogo bamitha kanjani how's the piano life funa ukuthi basically we are talking about the piano lifestyle yabo and ungifaka mnandi abo Durban Gogo bamitha kanjani abo Foka nabo bamitha kanjani ne then after lapho kodwa ungayidzabaza ne hawa ne abantu bathi artificial abatshela ukuthi ex artificial mfethu le mfethu yabona ngicela yini abona ngakanani nje one uyasotha mfethu ali-one nje kuphela so on ngithola mo ungayenza iviki lonke so put me on yabo how did you meet abo Durban Gogo uVanalio Sekele ufundeni from bona like ufundeni ku-industry amapiano why you left Blakey's Brown you understand so put me in that culture like abo Durban Gogo meet wonke lo muntu ufundeni fundisa omunye umuntu inspired ukuba a part of the culture amapiano kunontwana encanywa amapiano abantu base-States bayancanya amapiano so with all your journey umitha labantu ufundeni ukhule va you understand ne ukuthi ngizomita uDurban Gogo bengisaspana nabo Nacho no uNacho uBoy Pizza uSticks uMathandos ngithola so saspanela da part mina Grand Sharp abantu abangicave iqala abo i-TNK Music labe Bells because yibo nabo abaze bang-invite to studio sakhona saka Durban Gogo izikode and then ngavanga ispana la ngithola because bengekho fair nelento nezikode so saspana la so kwaba ne riding bekune session bengingacavi ngithola mara ubhizi uyangitshela uthi mfethu uzwakala niva yangithola utshela mina ne-Altiamo Alchapo ngithola ngitshela athi hayi mfethu shaya ne-round yangithola masifika laphana yo khona abo JR abo Mahu
eMonabusani Durban Gogo Yo. yo Sezulwini. ngithola mfethu manje ngiyazibuza ukuthi enhle kubhiza enhle kuphezukwane ngithola mfethu mfethu basho ukuthi hayi ngithola open mind noma ubani ufuna ukudwala ngadwala ngithola shayi ilent ingeke siqale ngengeke yimi uMahu uSan yeah if I'm not mistaken ngithola mara ibeat lakhona malingena kube nento efikayo la ekhanda ngithola imelody ngithola and then uJR athi hayi mfethu phrase ufake la ngile ngithola nayo ngayifaka ngithola after that kwangena uMahu ngithola kodwa ukungena uMahu ngabe nami ngigede ngithola kwangena uSan naye ishanga imelody emnandi ngithola and then sasipana ke kwamanye ama-track eyafana nepholo Pholo ngithola yeah sasipana kupholo yimi uKamuti uMphosipizi ngithola sasipana kupholo ngithola and then sasiphinda futhi sasipana kukhomba bani ngithola yimi uKamuti uMphosipizi ngithola and then after ekseni la mfethu idayide ngisession seyiphele khona obvious ngithola thina sesipanalize liyophuma ngithola akulapho uMagogo naye sekavukile man khane sekaya ngithola sekabona ukuthi wena uwe lo ubunhle yeah yimi ngithola nice to meet you nami ngithola se-exchange ama-number vele ngithola waba ukuthi ya ngimcaba kanjalo kanti kube nama-track nyana akazowancane akazofuna ukuthi sivaye sonke siyowa rock because obvious nami bengifeel ukuthi one day ngathi ngavana naye ngithola nami ngiyorocka naye ngithola up until ngitshela thathi nga stress zwakala asivala ngithola saqala savaya okay ngaba the best show esesayishaya mfana kulaphayana homecoming ePitori mfana shoot mina ngiphuma egigini lami lale Rustenburg ngiqeda ukuyobalimaza blind ngithola ngibe ngiyabuya mfana uMagogo ate mfethu hey sengilana kuphi ngithola mangifika lapha emagedini mangena nje mfethu azange bangibuza ukuthi yona ubani nani ngithola ngifika sengena sebangigaya mic hey wena ayi ngibe ngena mfana uMagogo abaya mfana shaya ipholo ngiye maceda ukushaya ipholo asishayine lento newenza kanjani mfana sishaye mfana sibe siyarocka mnganami enye into eserious mfana ngafila ngathi ngi-superstar lelo langa le ngibone neyithombe weyi-superstar nganami ngafila ukuthi akanti kumnandi kanje ukuphefumela abantu ngithola kwaba kulapho-ke sengiqala ngithola ukuthi ngithola ngoba any day mfethu yangithola uMagogo mangimcela ngithi Magogo ngifrase ukuvana nawe nje ngithola ngiyokhona ukuthi enhle ngizibonele ukuthi kwenzakalani nanoma ngingaphefomanga ngithola nedi nje uvayo ubhekelela nje umuntu asipana ngithola ubheke ne-crowd no music uthole something nawe ezokugaya like into ongacreate ngayo music ikusasa ngithola tani ukuthi uzivalele endlini even though mina ngiyazivalela endlini ngithola mara nasekasi uzongithola ngikhuluma namajidama ngithola so abo Durban Gogo abantu engibacava kanjalo ke up until azayidrop ke ne-EP yakhona ngithola and then yasaqala lapho ke ukuringa ke mina naye ngithola but yeah sase grand mina naye ngithola mara uringa ivala lela verse la Kamuti kupholo lela Kamuti verse la ngithi no Kamuti akana verse lapho yeah sure yeah li-grand not make sure that's why li-grand Kamuti yabona le Kamuti kuyeza studio sethu angishayele enye kwaito Kamuti mfethu angishayela creative leyo akastike and lo muntu lo uyacava ukuthi yini into ebhayisayo ikwaito Kamuti uthanda ikwaito unobukwait uzoma baseline wesigubhu zakhe igubhu zakaMuti uyazizwa esakaMuti uyasizwa esakaMuti sinekwaito like baseline kaMuti ikwaito that's why noma ngena kupholo ungene ngobukwait ngithola mara hayi mina ngiyalifila ifana nale konje bani lena ekole impone imali yami amankombola abathanda ukudlala nayo omunye naye hayi naye ngaba kangenanga mara so bafethu abafuna ukuthi come on guys
ngabe bafake wena hayi or uSpizi hawu madoda or uKabelo Sings cause angithi isimnandi nirobhe nonke hayi mina ngendawo so bezwenza sense like bebezo personal leyo yezwa le ebayifeatureile ukuthi ayikarotshwa like uyifeel relax angithi manje abanye abantu bayicreate ngenye indlela ne yeah umuntu ufuna ucreate the way like enqondeni yakhe ikhala ngakhona nami nginjalo yeah but nami sengithi ngiyayizwa sometimes ngiyabona ukuthi okay yeah because iwenza kanjani ngirekhode kayi2 inama version ayi2 why ama verse are different bengalifile lokuqala mara abantu ababhaya bancanywa lona kunaleli engilishaye manje elisha why when wenzela music prove point or abantu no mina mangenza music ngifuna ukwenza something engizokhona ukuthi nami ngimamele angifuni ukugixabeza nje ngokunika into nami engeke ngangithola ngifuna ukugasa something now yangithola ukuthi awukhona nami ukungimamela yangithola ukuthi nawe ukhona ukungiunderstand ngawo ama melody ukuthi mina ngikulanda ngava ngithola yeah mina njalo ngithola so mangayifeel into angiyifeel and ngeke ngiyiforce ngizomela ukuthi ngicabanga second plan nje ngixaxabeze ngelinye verse elishisayo ngithola kanjalo yazi le moment leyo ise studio nifake bonke ama verse emafai uze ukuthi hayi man this verse is not the one exactly manje cabanga ke uyishayile lapha yana sokuba yamathele ke manje ukuthi lo diesel angeke size simbize na kuma session ngoba uyishayile izinto ezibhedayo yangithola so obvious mina ngifuna ukuvula ama opportunity ukuthi ngikhona ukuspana nabanye abantu ngithola as ngine track no Mr Easy ngicava Mr Easy ubanda manje pour me water yo holy water ngithola him naye no Team Express ne Major League nezinye ibrazama Mathandos ngithola elinye track elinye limnandi umfazi wephepha no Team Express ngibone izinini neTeam analipostile ku status sakhe lapha ayimfana nelishayele leliya neletala zika Team sekwama Jackson ngibamba mo yerobo Team sazokhipha ama background DJ ngithola mos ngithola so izinto engingafuni ukuthi sometimes ngizivalele mina ama channel because of ngifuna ukuyenza into engifilayo ukuthi mina ngiyincanya mara mina kusasa ngizofuna ukuthi wena uyincanye and then ungi-invite ku session bese yenza ngithola angeke kunikeza ama good impression first time ngithola that's why bangayi kuma session abanye bangababizi back ema session because mawufika lapha nofuna ukuzama ukuzenza umunye umuntu ngithola not unless ukuthi at least uzama ukuba creative ngithola and then uthole something from wena ngaphakathi ngithola ukuzokhona ukuthi ukhiphe into grand ngithola ungaveli nje kuphela urecord because of ufuna ukuprove ukuthi wena uyi-vocalist noyini. That's the reason why sometimes mina mabangibiza kuma session sometimes ngiyayeka nje kuphela basipane ngithola and then mina ngisipane la sebathi baya khathala khona ngithola ngitshele layout lena ngithi mfitha awunayo into enyanya so avela ayifaka makayifaka bavuka abantu sirecord awuza ukuthi uye lo bunhlarisi yangithola izinto enjalo. So ngumuntu onjalo ngifuna ukuthi mangifike esessionini yakho ukhone nokuthi kusasa ungibiza because angibelieve expanding ingomeni eyi1 should angifeel ngizona should manje mangazwakala la ngasha 5 na uzosala nezinto ezi-on ngizona mina njalo ngifuna ukushiya lento na uzokhona ukuthi yazini lawuthi ahamba ngizona. So that's the reason why sometimes nami ngingancane ukukhipha fast ngizona because ngisazama ukucabanga ukuthi yini into abantu abazoyincane ngithola and then ngibanike so molo uhamba ushaya ingoma ezibhaya kanje abazikhipha abantu ingoma ungazi like uhlangane lengoma mfethu ezinye bazikhipha ezinye ziyalika ezinye futhi abantu abanye bazicava kanjalo ngama live nani ngithola
but emfethu ngibonile nami eSoweto ukuthi abakhona abantu abamamelayo boNhlarisi angithola iyekazi ngigcwele mfethu ngibonile nami ukuthi sure bakhona angithola so abanye abantu mabangibona bacanga ukuthi ngilezi ezihefu lezi ukuthi manje uzothi mawuthi uyazwakala uzongihute and then manje ngiyangithola hayi and then great ngiyangithola so bathanda ukuthi uthola ukuthi bangibona lapha nemall lapha and then bathule kancane and then bakhuluma uyibunhle ngiyangithola manje ngifila ngathi manje angifili kamnandi ngiyangithola ozokhuluma nabo ukutshene kambani sikutande sharp kanjani mnandi ngumjito grand ngiyangithola so izinto kanjalo so that's the reason why ngithi like yonke indawo la ngiva khona ngifuna create a relationship ngithola mangisekasi kumele ngiphile namachi ngithola mangikuphi kwamele ngiphile nawo wonke umuntu ngithola ngazama ukuzenza ngithola umuntu mara mina ngi straight nami ungangithola esanthini ngizongithola ngiso ngithola awujinge next ngizongithola ngiso ngithola so into engizama ukuyisho ukuthi sometimes izinto ezibhaya mfethu uthi uyazicabanga mawuthi ufuna ukudrop ngithola because of ngibuyele kuleya point leya ukuthi iwenza kanjani inama verse ayi2 it's because of azangalala mfana ngathi ngishintshe ekuseni immediately mawathi bayalighta nje phela ngafrize njalo ngathi ngifrize ngirecordisa sa recorder salishintsha lela verse ngithola it's because ngifuna ukukeep into fresh ngithola ngifuna ukukunika something nawe uzoenjoy hayi namhlanje ngithola into ngithola so that's why nami inhleke ngisa relaxa kancane ukuthi ngiphane ngezinto ngithola pattern yes so angitshela do you let people in your creative space? Let me say uyenza music then do you let abantu bakuncede ukuthi antwana eshaye so angaze ngayithola leli ora ucela input intwana manje ungafakani la angaze ngayithola not unless ngino optimist mina no optimist sila abantu laba sifila ngathi yabona masingayinemba kanje intwana yami yangithola sinjalo yakuthola ukuthi intwana yabona lana kumelithi yangithola uyu umuntu engikhona yangithola usipana naye kanjalo ukuthi siza hayi othi lana should mangathi lana manga and then athi yangithola uye kuphela otherwise akekho omunye umuntu ongitshelayo ukuthi emfethu so because ngiyazi into engiyenza and nami ngizokushayela yona and then uzo-enjoy mara mina ngifila ngathi like yabona mina me personally me mfethu I can do music anything ungathi microphone manje ucreate lama rhyme ama punchline everything yabo but ngithanda mangise studio mangisipare ne producer like is click like senze ingoma singayenza ingoma cause siya record senze ingoma cause you are clicking spiritual like ungasabi mfethu ukuthi wonga change le line ulenze kanje nami ngingasabi ukutshela ukuthi manje percussion akusiyo ngithola like ngifuna si click so abanye abantu ngifila ngathi bayenze music ukuthi baqede mina nethile ukuthi abantu ababhaya ngisipana nabo isikhathi esibhaya if ngincanyile ngizosipana nawe isikhathi esibhaya ngithola umuntu bengiclicka naye boku Aljab blind shayile vocal lakhulu ize ngathi uyichaya noroyini Aljab yazi nawe ngithola shanga into mfana fresh yangithola ivoice lakho lize ngithola sister lakho uSnena umunye nayo on blind ubani Snena yo okay Snena ama China ku Aljabo kube no DJ futhi wathi DJ Bongo udlala kabuhlungu ngapha uye bekangidlalela lapha kulimeke ngithola hey ulimeke naye evali deep blue hey nina ngithola da mfana da kulo yamuzulana mfana like i-time nalo lidila ngezinto zo music nani ngithola i-oledi nalo lakhona ukuthi nalo lesi advise through ama contract nani because umuntu okhona ukwacala ngithola ne-time nayo yakhona ukuthi asitshele ukuthi man buhle ngeke manje uzothi manje uhlale the whole year ungahlanganisanga ne100,000
hayi man kanti nina nenzani ngithola izinto enjalo i-time afide yangithola leli liphushayo ukuthi na ubone hey man kumele ngiphande yangithola izinto enjalo so uye umuntu bekakhona ukuthi nezinye izinto ama-funding nani bekakhona ukuthi asisize ukuthi isi-apply and then esivayise search for italent eMpumalanga besiphuma eMpumalanga Carolina bonke lamakasi angada besingada and then from ngada sasuka saya Free State safika sathola italent from ngada yangithola abantu no engazi ukuthi mangathi ngicreate EP or album yiba abantu engizobadonsa nalabo abanye to create ukuthi okay nabo bacave ukuthi okay sharp bakhona abantu abafana nabantu abaso from amanye ama-province ngiyangithola izinto enjalo so into nami engizama ukuyi-create because khona enye into engikhe ngayithola yase Free State nayo yangithola yangisendela isigubhu engifana esimnandi yangithola nami ngafeel ukuthi umntwana ungishayela into on because wa-remake i-beat lenye track kanje ngishaye no Melon Sleazy no Biza no Murumba Pitch yangithola e-studio sikaKabza Sikaphura yangithola mina mangisuka yekasi mabangifonela bosuku abantu abangifonela boSleazy makune-session nani ngithola mabangifonela bathi mfethu zwakala sifuna ukuzosibhana nani ngithola mina njengoba ngiyalena kunento engicabangayo ekhanda ngiyabhala mangifika lapha noMurumba Pitch ushaye into eclicka nayo la endlini yangithola kwaba yenye into nje mangifika nje phela ngafika ngarepa ngashaya one take ngithola neti track lakhona zange laphuma why bayenza ngithola mfethu beli on leyana mfethu nanothi ase on abantu abaphana bebangibuza noSihle bekangibuza mfethu vele ushayele la track la ngithi ngathi okay sharp kanjalo ngithola abantu ababhaya abamcavu ubuntle straight ngobuso ngithola bacava ubuntle wegama abanye bacanga ukuthi uCherry nani khona enye ngeke ngafika ngada eleduzane eNorth West mangifika lapha nicavana shithi icavana noVine ngithola so uVine libe liyadlala and then layout lena isho ukuthi uVine umzise itrack imnandi mayinjalo khona nalo Cherry lo wathi ubuntle lapho athi khona iCherry na wathi ubuntle lo yawublind namnyamangala uthe enhle kunomjida lona uthini lona ngithola unale apha le media barke buntle ona damfana emfana yela ibethaka melody on mfana man angavela ngayeka mfana yavela yakhuluma ngathi pheli yangithola izinto enjalo so abantu ababhaya bamcavi ubuntle RSA ngobuso bacava ubuntle RSA ngegama uthi lo ubuntle RSA that's why mawufika sokumele manje uzi-introduce ngobuntle RSA yangithola izinto enjalo majority amapiano ninjalo like asi mara sibunge ikote mara zikote nchini bafite expose ababhaya like unoticile like abo Tracy besingabazi besazi music wabo sesiyabazi first okay lime crazy bakavaya indawo mara makaqeda ukuzala trend kokugcina like ababhaya babheke nayo like bangayenza mistake next time afethu ubuntle ulone ubuntle RSA lo bese kunoSmith akusuye lo ubuntle abantu ababhaya bathi ubuntle Smith ubuntle watata ngithola into mina ngobuntle RSA and igama lami ukuthi ngizozibiza ngobuntle it's because ekasi mangikhula ngikhuluma isiZulu ngithola even though I'm half Sotho half Xhosa ngithola so igama lami straight lapha noko ID ubuntle ngithola but esigela because bengikhuluma isiZulu bebangicaba ngobuhle bathi ngobuhle so nami besengishap ngobuhle feel but i-olid lami bengikhona ukusensa through amagama oyithuma kangibiza ukuthi ujabulile or ukwatile ngithola so makathi buhle makathi buhle kushubile makathi buhle kushubile makathi bonke ngiyacaba i-olid grand
Yeah. Ngithola. So since yena ithe okay sharp bokuwuye umuntu bekangibiza ngobuntu ngisho nasefamily yami bebangibiza ngobuhle ngithola ama sister angibiza ngonana namanje sister lami sangibiza ngonana ngithola so bokuyizinto enjalo ngithola but ukuluze old lami kuze kwayenza ukuthi sometimes ngingawisha ngathi ngaba nomuntu ozongibiza bonke ngithola yeah because yili igama nje kuphela beliyenza ukuthi like ilanga lami libe grand mangizwe old lami lingibize ngobuntu ngithola so bese kangekho umuntu bekazongibiza ngobuntu ngisho nakithi abangibiza ngobuntu ngithola bangibiza ngobuhle ama-hotman nami amadala ngithola nama-sister wami nabo bangibiza ngobuhle but then old lami uye umuntu bekakhona ukungibiza ngobuntu kuphela ngithola so ukuthi ngizibize ngobuntu bengifuna ukufila ngathi i-old lami lingibiza sharp ma yeah kuthi ya umuntu makathi yo buntle nami ngifile ngathi ngibizwa i-old yangithola nami obvious yangithola kakhulu ukuthi yangithola ngifila ngathi ukhona sure yangithola so izinto enjalo that's why ngize nga-create ngathi okay sharp ngizoba ubuntu but ngo-double O sure buntle RC sure yangithola so waba khona kanjalo ubuntle RC yeah so cause sizobuya vele kole sidwele into family anyazi mfethu futhi zama-family esiziyeko yazi zama-family zinendaba zayo yangithola hayi ne-special esayidini lakamama sure basebenzisa sure ngala so angitshele mkhozi wami angitshele sure mana vele ukabona lama-family asesayidini lakamama lawa mfethu yibo mathayasangana ne mfethu izinto esizibonayo sothini mfethu wena esayidini lakamama ko-right hayi thina wena thina sigrand ngoba ngiphila nabo nanu nami ukudlula abakathami wena bethime lakho yibo ngathi bethime lokuthi abantu aba-distance yeah ngithola uwe oyayo kuyowabona akusiba abazayo bazokubona ngithola yeah marivari yazi leyo so laba bayi it's because enye family yami around yekazi ngithola so ngihlezi ngingayi ngithola so abantu engikhona ukuthi espace engibe nabo ngoba i-hotman lami elinye kanje utamxo makavayo usha umgidi ngithola usihlanganisa sonke abanye mara ngeke bayibona ngaleyo ndlela leyo ngithola bona bazoyibona ngendlela yokuthi no lokuthi ufuna ukusibonisa ukuthi uyahamba no it's because of ufuna ukuthi nathi ukuthi simbeke ethembeni ukuthi ava-grand because indlela endele ukuthi aye Eastern Cape yangithola so ufuna ukuthi at least abe nathi sonke ngithola sibe mnandi sijabuleni sonke yangithola and then amasha ayazi ukuthi nayo hamba ngenhliziyo evulekile yangithola so uye nakhona elinye hotman engikhula nami ngilibona ukuthi liyaphusha yangithola ne-hotman lami futhi Cyrus the Virus enye Cyrus the Virus yeah yangithola leyasho ukuthi leya-inspire ngokuthi icabangela i-community kakhulu kanhlalazi yangithola yeah yangithola une-brand no bathi Kethompilo unokushaya amasuphu yangithola udlisa abantu yangithola sure yangithola nenhliziyo grand uyamchita yangithola nenhliziyo grand ngithola uye umuntu naye ungikhulisayo ngitshela straight ati mina ngizokukhahlela mina yangithola ngitshela ukuthi ngizokukhahlela mara ayikaze yangishaya yangithola mara nethi lokuthi mina ngiyayirespect yangithola ngiyayirespect ukuthi i-hotman lami ngithola mara yena shemayo akaze angibeki isandla ngithola nethi lokuthi sometimes uyangitshela ukuthi hey yangithola so yimi nje kuphela engizamayo by all means ukuthi singabi nama-conflict isixabane nani ngithola ngenza izinto lezi angitshela zona ukuthi mfethu ngiyakufraza ngizenze so ngizenze so shuthi yena sekuba ngathi i-time akimi ngithola umuntu engimthobelayo ngithola ukuthi already lasho vele ukuthi yabona njengoba ngihamba isindiso ngicela ubheka abantwana bami ngithola so yena wadlala leyo ndima leyo the way already nalo belithocela ngakho ngibamba so
Tweety vele thola this sibakwatela cause siphila nabo kakhulu ne so angitshele ke wena iBlack is Brown uhambe kanjani like uviolent da because ngibone iclip kaJay athi Black is Brown is a place of artists where they can unite ban Brenda ban big out there, you understand? So Should kahle Black is Brown molapha uzoba grand mosha ispan sakho. So ujoine kanjani and uviolent? Black is Brown ngajoina things from 3 years back or 4 if I'm not mistaken. Ngithola shuthi netile ukuthi thema sengifika le abosilizi bavaya dayikhopha leave mabavaya ngacavana noMatheni nabanye abantu futhi around iBlack is Brown. Ngithola kwabayilo into yokuthi each and every time ke mangifuna ukuyosipana ngiyakhona ukuya la ngisipana nabo. So that's how I met Mr. Jazzy Q. Ngithola and then saspana mina naye ngithola saspana sashuthi sisipane ekseni sashining itrack elishisa ekseni yangithola ngovivi yangithola selinembe itrack la khona laphuma ku volume 1 namanye ama track futhi aphuma la yangithola and then kwaba yilokuthi ke siyavaya shoot sebangicova as ifamily ke no ngithola ukuthi hayi noma kuningi mangifuna ukuzwakala ngizwakala ngithola izinto enjalo so up until savaya saya Glen Austin saploma Glen Austin and then after ke okay sharp like ngafeel ukuthi yazini ngivele nami ngibe one of the family Black is Brown ngithola Black is Brown ngithola because of obvious no yiba abantu engisipana nabo ngithola yiba abantu engithola ngithi shelter nyana ngithola bakhona ukunkayigawulo nani izinto enjalo ngithola mara ba make sure ukuthi isipani siyaphambili nabo Matheni nani ngithola so yiba abantu abaze bangenza ukuthi nami ngaba convinced ukuthi okay sharp ay nami once ngivele ngijoin ngithola and then ngaba uthi ngiyajoin ngithola but after that isikhathi siliwe siya like angazi kukhona into nje kuphela eziyafika emqondweni wami ukuthi mfethu yazini vele ubuyele ekasi ngithola bawuye ekasi wenza into yakho ngithola because no bengifila ngathi ngiyaspana mara music angikhona ukukhipha la nginesipana esibhaya Black is Brown ngithola sibhaya blind abantu ababhaya vele bangicanga through Black is Brown ngithola so nginesipana esibhaya la but then lapha yana bese ngifuna ukuthi ngikhona ukuyibona nami into engisipanelayo ngithola so that's the reason why ngize ngithi it was for my own personal issues ukuthi okay sharp kwenzakalani ngami ngithola so kwaba yilokuthi okay sharp ngiyaba fries ukuthi okay sharp ay mina sengifries ukumasha ngithola azange ngabagaya like ama answer straight ukuthi okay sharp for in ngithola but ngabatshela ngathi okay sharp it's because of me ngithola ngifuna angisafuni ukuspana ngithola ngifuna uyozenzela into yami mina ngizicreate mina ngithola the way mina ngizofila comfortable ngakhona ngithola so Black is Brown azange ngaspana kakhulu through like ukuthi ngithola ama-gig nani ngithola okuyilezi zinto zokuthi okay uHotman uyasicova sise la sifike sisipane and then amanye maybe awakhe okay sharp sifike siyaspana and then siyabuya ngithola izingcosi zakhe ngithola because then uMr Jazz bengimcoveze Hotman nanongisamcoveze Hotman ebukhulu futhi kile ngithola umuntu engimrespectayo ngithola umuntu engena flop naye ngithola abantu ababhawa for sure bebalibele bacanga ukuthi no mina ngiyakura no Mr Jazz and next angikuri naye ngithola Hotman lami nethi lokuthi yena uze waba touched njengoba mina bengiphuma because bese kangicova as intwana yakhe ngithola so bekuyizinto enjalo nje kuphela nami ngize ngathi yazini athi ngimgaya space ngithola azabe grand mara ngeke ngithi mangihlangane naye maybe somewhere into ngimshaya ngebomb nani ngithola eHotman lami nanongisam respecta namanje ngithola so ngaphuma ku Black is Brown because bengifuna
ukcreate i-image yami than ukuthi abantu bacave igama. Bengifuna ukukhipha ubuso kakhulu ke manje. Ngithola ngisipane na wonke umuntu. Ngithola wonke, ngithola ngingabi ne-fear ukuthi okay sharp if ngisipanile yi and then manje kuzoba izinto zokuthi okay sharp bangiroba ngani. Ngithola sengifuna ukuyibona street izwakalekile. Yeah. Ngithola because ngazithembisa mina ngathi angifuni ukuspana umuntu. Ngithola from escale. Ngithola ngazipromise ngathi ngeke ngispana umuntu. Ngithola ngifuna ukuzenzela into yami. Ngithola and vele italente lami laqala escale. Ngithola laqala escale ngicula lapha niyasimba mfethu abantu bangacami ukuthi ngiyakhona ukucula. Ngithola shine emnandi climb. Ngithola khona namanye amajitama wadayi lento eclassini shanga amanye ama-bass nani ngithola. So yaqala from da ukuthi nami ngikhona ukurealize ukuthi okay sharp kanti ngiyakhona ukucula. Ngithola because mina back then bengumrap. Ngithola bengu-Holy M. Ngiyatshela nalezi zakho zasevali nalezi zami zasevali mara net yabona kulezi zasevali yazi wayenzakalani shuthi vele amajita ne ngaleso sikhathi bewafilana wonke. Ngithola kube lezo zinto lezo zokuthi manje seba create i-group le yabo ke ukuthi yabo umrapper nani. Ngithola mina bangifakanga la ngoba nje unale one engazwani nayo. Ngithola so hayi angizingeni zabo ngithola. Yeah. Mara nabo sometimes ubanokuyiveza right ukuthi yeah you are not one of us. Ngithola bonokuyifila right in there ngithola. So up until nami ngagcina sengizenzela into yami. Mangizenzela into yami la sengiba grand khona so kuyiwo manje abalanda mina ukuthi intanga aseze mfethu yangithola. And then into eziyangithusa about lento lengiyenzayo and then nokuba ku-music industry ukuthi nempintshi ziyakhona ukujikela. Ngithola nawo macala bakhona ukujikela all along bona balibe ba-act as if like yonke into grand bakujabulele kanti hayi next kwayo. Ngithola khuluma la mina ngiyafika la ikazi ifile bangifika komunye uCherry bathi umbali. Ngithola hayi angitshela de mfethu macala akho so ngeke ngimushe igama. Ngithola macala akho so ufikile asibuza athi ubani ucula kangcono phakathi kwakhe na use-industry macala akho akekho. Ngithola hawu azange ngamconfronta nokumconfronta yazi ngavile ngathi yazini hayi ngizoyishaya ngomoya kunavlop ngithola ifan lakho ngathi hayi fade. So into engibonisa yona ukuthi mfethu uma ungena kwi-industry izinto ey'bhaya ziyakhawatheka uyakhawatheka ngithola abantu ababhaya bakujikela nje kuphela espace ungacavi ukuthi kwenzakala. Yangibamba avele bakujikele nawe ubone kanti afile ngithola. So mina umuntu ofela ngaphakathi ngithola and then ngiyakhona ukukutshela into and then uma ungayi-understand ifade if awuzibona wrong akuna stress hlala unjalo. Ngithola. So ngumuntu onjalo angincanye ukuthi kube nama-bad energy ngithola. Ngincanye ukuthi siringe ungitshele ukuthi kambani ngithola than ukuthi wena uzofuna ukungi-actela ukuthi so ngithola. So that's the reason why ngincanye ukuthi ngibe kwi-space sami ngithola la ngizokhona ukuthi ngibe worried about my own happiness ngithola than ukuthi ngizowarisheka ngiyabanye abantu ukuthi ngicabangele wena ukuthi ungincane ngithola. So ngeke ngizoyenza wena ukuthi ngeke ngizojabulisa wena and then wena kusasa wena uzogilana skilla mkhuba ngithola. Mara ezinye izinto feli ezinye ezithikameza abantu ababhaya ngithola ukuthi no asikhulumi seamachita ngithola asikhulumi kuseamachita if mina kunento errong engenze yona wawungazwakali kimi uzongitshela amavara ibekele way engakhona esijiteni esithotheni angithola ungitshela ukuthi mfethu so angincanyanga lalengile ngithola. So wena ufuna ke manje sekuthi ngathi siyi-cherry no hawu akusakhulunywa and benza nama-group chat no ngithola
manje ezinye izinto nami engingazi-understand mara akusiyo izinto nami engithanda ukufocusa kuzo because immediately ufocusa kuzo kulapho sowuluze i-focus nge-health Purpose yakho. yangithola ukuthi nawe ube grand so ucabanga omunye umuntu ukuthi abe grand mara wena uyakhohlwa ukuthi yakhawatheka yangithola so mina bengiwara too much about impintshi than my own self And yakhawaza so and yagcina ngikhawatha la ending there yangithola so that's the reason why nami ngithe yazini let me just back up. yangithola ngirelaxe ngistudy afresh yangithola mara manje mfethu izinto ziyahlangana and as you ring variable njengoba bona sometimes into ebulala abantu kule industry nami ngiyangaba kule wave because nami ku music ngikhona ngivayile nawo abantu bathi into esikhawathayo thina mangi-era kule nto eshoyo is trying to fit in not creating your own wave. Ngiyangibamba mo. You understand? The more you try to fit in is the more upayiziseka because more forced uyamosha. Ngithola. But when you create your own wave kulana mental like when out here I'm there I like to create my own comfort. Yeah. Like you create because you can create your own comfortability. Kuya ngakuthi u-acceptane empilweni yakho acceptine empilweni yakho. So thina accepta yonke into for the sake of I want to make it in life. At the end the mental breakdown like yakhawatheka sometimes uzoba to wanozirisile nana because of izinto enjalo ngithola ukuthi ucabangela abanye abantu ongazicabangeli ngithola to give more than ukuthi nawo uspanise whatever le okwama resources wakho ukuthi nawo aphilise in life ngithola so wena so ufuna ukuthi ujabulise omunye umuntu than ukuthi nawo ujabule because mina bengijabulisa abanye abantu up until nami ngizojabula at last. Yeah. Ngithola so bengicabangela abantu kakhulu than ukuthi ngizicabangele ngithola so that's the reason why nami sometimes bengithanda ukuba espacing sami ngwa nami mfethu bengigowa through izinto ebhaya nje ngithola ebhaya mara bengafuni ukuthi manje zizigcine sezi-affecta nalento engiyenza ngithola music nani I'm still going ngithola ngiseza sabuya ne yeah applying because ngizwe stuff sakho no crazy it's crazy like crazy uhlangana naye kanjani njengoba ubuya manje so sibane nabo bani like khambani manje supportane kweyakho manje ehambayo manje mfethu ngiqala ukusipana kakhulu nabo PC nabo Lim Crazy nabo DJ Martin no Stylist no J Lucas nabo Biza ngithola because uBiza naye umuntu bengihlezi ngisipana naye Black is Brown Biza ne DJ Biza DJ okuno Boy Biza no DJ Biza mara naye Boy Biza ngisipane naye isikhathi eside ngithola nabo Mathandosi nabo Nacho nabo Sticks ngithola yibo abantu engisipane nabo ngithola and then ngaze ngathola ne-opportunity yokusipana noMaphorisa ngithola sasipana nala sashaya futhi ngithola lapho sengiqala ukumcava kanjalo uHotman ngithola nade day ngicede ukuthola itrans baba umuntu mfethu wangwelcome angidayisani ngithola welcome ngitshela tamfani inhlekolo yawo nazi ikheza ngicela poponyana namanga ngaba izinto enjalo ngithola so kwaba iHotman nje kuphela likhona ukuthi ngithola ngitholele ngifake emandleni nami sometimes nami ngiyakhona ukuthi ngimtextele ngimtshele Hotman kapayise so and then angitshela ukuthi antwana kasawara uthoba sharp ngithola izinto ezinye ezingenze enhle I think the way mina ngingakhona sometimes ivule nabanye abantu ukuthi bakhiphe bona themselves ngaphakathi ukuthi bona abantu abanjani ngithola uphori Hotman eligrand blind yabona alivusa abaningi mkhosi blind livusa abaningi ngithola so into enjalo because khona nalana bengidriver khona ngina license ngithola mina nelenas ngithola afika ngangena ngada Bramgate siphume egigini noMathe ngithola kulapho bengicela ukuhlangana no Mr Cheese ngithola khona manje since sesingasasipana ngithola kulapho ngahlangana naye the weekend
ngithola ngithukile ngithi I wonder lo mshito uzoyenzani Because usaba le mpama shayo Jaden ngazo. Ayi ngicaba ngithola mangiceda ukuthi manje ngiyambona ukuthi uHotman ukhona shit afile ngathi ngiyana stress awangihunta aba izinto ezigrand ngithola ngamnandi masibuya manje zibshayile ngifana yami ngithola hayi nginamanga bese ngabishanga besiphuza amalent ama energy drink ngoba besiceda ukusipana njengoba besiva elishaya ingoma ezimnandi manje sesiya egigini sifuna ukubuya fast ukuthi seqedele noma 10 yakuthola mase siceda ukuthi ngivalwe linye Hotman ke ngikhohle ukulayita ama-light mangiphuma egarage ngoba sibaye isnack mangithi thwe ngani bamile laphayana ngibizele eceleni ama-light entanga ama-light Hotman nethi ngiphumela linye ngithola and bokulayitile egarage angibonanga nokuthi ama-light angiwalayitanga ngithola ngoba nasejuzi kunama-light field ngithola leyathi leyangibamba vele hayi mayengibamba leyathi lena no ingitshela ukuthi iyangibhala mara ngihlanganise something ngithola Yeah. efika ngimtshele ke ngithi hayi Hotman ungawari mina ngahlanganisa into so ngiyangithola and then aqala akhulume instead of ukuthi manje aqhubeke indaba yethu yokungibhala sekangibuza ukuthi manje le moto lena yakho lena wayephansi kanje uyenze inhle yo awidumise lapho ngiyangithola ngingene nami ngishaye ngiyangithola Hotman nithi ayiyo ithi angitshele wenzani wena ngempilo yakho ngitshele ngithi Hotman mina ngiyafunda ngi-student ngidlala ngayima bethi hayi ngizakale kanje ngoba besobhaya something license ngishilo okay hayi man wenzani awungitshele ungeke uzoba nemoto enhle kanje wona sani umncane na kanje ngithi Hotman mina ngi-artist fade ngobunhle RSA fike la bunhle RSA hayi man khona ingoma vele ngithanda ukuzibona vele ibhalwe ubunhle RSA uwe vele ngithi Hotman yini manje ungitshele ngeindustry ngimtshela so yangithola kube umuntu vele yazoyenzani kube umuntu esithatha like the whole hour bana sikhuluma nalomuntu lo umathena azagcine singathi bese kafuna nokulala etraffic yangithola cabanga thina sesiyafika nje kuphela base sifika siyamiswa lapha kumele mina ngikhulume noNtaka ukuthi kanjani hayi mfethu umuntu uyangifaka yangithola kuze kufika nabanye afika amanye lama traffic cop lawa athi hayi mfethu awenze lapha le yababuza ebona niyambona ukuthi ubani lo sekuba ngathi yangicaba niyambona ukuthi ubani lo bathi hayi azimona umuntu eriselo ushisa kabi ningalibeni izinto eziningi uzosifaka lona emagigini yangithola izinto enjalo ngoba yi-relationship engiyicreate-ayo ke neHotman yangithola and then futhi manje ngiphuma eClub 16 yangithola ngithi ngiyodlala la so mangibuya ngiphuma mina ngifuna ukuthatha yabona ngasemaPonya mawuyehla so uceda ukuyehla le bridge le lamancwaba okay sharp yeah mawuceda ukuyehla kuno right ongenayo obisa okudlulisa iClipspruit ne konje yini ne-hostel and then uyophumela le kule ya garage le ngada ngase-Orlando kufakele Orlando and then ukhuphuke ngestraat obvious ngeke ubabone ngada sebumnyameni ngoba kusekasi nekhona so ngiyabatshela ngithi bafita hayi man mina lena yiye ngiyithemba yangithola hayi wada mfana soba late nana ngithi asikho late umathele SNK udlala ngo3 and thina siyaphuma manje abona idinga uma I think boma bani 12 or 11 suke egigini ngithola singiyolanda uma10 ukuthi sivaye se-SNK ngithola manje okay bathi hayi ngingayishayi I feel bangithi ayabona ibhodi fasile ngithi fuck ngeke yo vele imoto ithi bright ithi pa yo bajabu ukuthi kwenzakala sharp ngithi fuck ngiyaya ngene mangifika lapha
ngifika ngihlangana noGotman bekangibambe day before yesterday. Yangithola hlangana noGotman ongibambe day before yesterday ongibambela ukuthi ngishaye i-number plate down. Yangithola phambili kuna number plate. Yangithola and distance. Yangithola shoot wena nje uyahlanya wena apha ngihamba ngeLenas. Yo phela off road ngale moto ka for umuntu elenaza kumele amenze kahle. Yangithola after ayangibamba first time yangithola and then after ngihlangana naye futhi khona la ithi okay bothi uyabaleka ne hayi nebe ngidumisa manje bengukulanda bongeke ungishilo manje ngiyalibona le Hotman ngithi le Hotman leli la izolo le yangithola ene manje lokuthi manje nami ngimgayi ibukubuku yangithola ngimgayi clip up front nje cha uyabona umntwana on seyangikhulumisa lapha hey man nale number plate ungalifakeli double sided ulifake kahle man bazokumisa labantu laba ngithola sekuba ama relationship eswa createayo ke manje mangifika lapha na kule ebesinayo ke manje ngifika sekayenza ngathi akangicafi yangithola athi okay uthi uyabaleka hayi nje besithi siyakulanda maceda a check i-disc a check number plate ayikho okay ngiphume athi uphumela ngaphandle ndoda ngiphume ngiyokwema ngifika lapha ngitshela athi okay nibuyaphi niyaphuza ngiyaka ya and siphume egigini asiphuzanga yangithola asiphuzanga next mara nethi lokuthi bese save ile nto sithi siyavaya ngoba izolo ukuthi siyakumduba ngithola ilokuthi sesithathela ama rider ukuthi thina so siphuze lapha so ayile ngibambe macede ungibamba idam mfana ngiyakubopha ngiyakubopha Hotman ngeke ngiyakubopha ngithatha isikhiya ngesigaya impintshi yami usithiwo bamba so ngoba ngiyazi usithiwo uzoshaya imoto avaya ngithola uzovayisa mina mangifahla ngithola hayi Hotman lithi ngilitshela ngithi Hotman mara usangiboni mara yini lokho ngibambile ngithola ngade angasebenza ngithola athi mina ngithi athi hayi uphuzile ne kancane Hotman athi ngakhipha i-breathalyzer athi lazo azongifuthisa khona athi okay njengoba ngikumisile unginike ini unginike malini ngakuthola ngathi ngikunike iclip athi usasekhona ngithi alcohol athi okay very sharp hambe emotweni sana hawu ento ngikutshelile ngale number plate lapho after that manje i-FNB ayisafuni ukuyenza no yangithola manje sokuba ngathi manje sengimvalele uHotman yangithola athi sekathi hayi yazini vaya ntanga yafana uzongenzela ngendlela manje uyisende lapho nani akakangihluphi uHotman manje yangithola ucreate like i-friendship nabantu laba abangibambayo imvethu kusase sekune number yakhe ngithola nini nathi hayi mfethu mawuya kuphi ungitshele ngizoku-escorta ayo kanjani manje uthi yakubamba usimanje yangithola so mina ngumuntu onjalo mangifikile espacini ngifuna wonke umuntu acave ukuthi ngikhona ngithola ngifuna wonke umuntu asmile ngifuna wonke umuntu ahleke ngithola ukuthi ubundlelelo ngithola so ngumuntu onjalo ne hayi bafethu hayi intwana yami ibeke yahlala unengane umngane wamaphoyisa lo muntu so nibheke ukuthi ninyathela kuphi so ngizwe sponsor sakho no crazy kunespan esiphuma njengoba usho no Phori so basically now you are back in the business you must expect more of music more of content and more of everything ngithola khona itrack eliphumayo manje ngilishaye noma 10 no Pizza no Mocho ngithola nalo mfana liyahamba phuma nini ngifuna ukulirelease khona manje ngithi ngisazicabanga idate mara ilokuthi khona ngoMay ngizonikhicabeza ngalo ngithola mos ngikwalile so lezi bongisusa zona siphuma nini ulimeke udropa le yini konje basha abantu lele gqumbi lesishayile udropa lo so lele linye legumba file trocha e-Altium uMike no Uzi so yiba bayidropa so mina should sengizokhetha ukuthi ngifuna ukudropa eliphi from lawo esiwashayile because phinde sabuyela futhi kulimeke saphinde sayoshaya linye no Optimist ngithola so salibele siya
Kubusy nje, kubusy nje. So bookings abantu bafuna ukubhooka, bafuna ukuthi bavakashele, bafuna ukuspana nawe bakuthola kanjani because sebayakwazi manje. Mfethu hayi mfethu net yangithola net bengingakavuli for ama-bookings. Can you revive kahle kahle? Khani ngeke ngithi ngiyabuya ke no ngithola but then yeah for ama-bookings ngizodropa nami manje i-flyer ngithola for ama-bookings ukuthi kambani but then if khona umuntu ofuna ukungibhukha uyakhona ukuthi angidonse laphana ku-Instagram ngithola yakhona ukuyi-send inumber ye-management ngithola and then obvious but then yeah management HGA wena manager ama-management wakho onke ba-grand awuhlupha ngama-management mfethu nalezo inkinga maphela sengizafa nokubuza lo question. Ayisifanayo bakhe bangihlupha ngithola bakhe bangihlupha mfana blind but then kwaba into enye eziyangiqobo kokugcina Shayva ngendlebe abangishaya mfana ngezwa nami ukuthi yes ngathi kanjani emona shoot manje shoot uva uyegigini uyoperformela i-Great League uphinde uyoperformela itawo hey bani kanjani hey baladi ngithola manje mababuza ukuthi manje bakutshele zona lento lebukusasento esasentsha ngithola bokukhana siqala ukuspana ngithola kulapho ngacela ngathi lana ngithola ngathi angeke so bokuyiyo nje kuphela i-flop enginayo yini bekuba ne-management behandawazi hayi man cwayiza ndoda ukuthi nathi bangazigili olufuna nathi bazirobe ngeke bandrobe angithi mina ngizonibeka ngawa I wonder boss mali management uyithola mawusayiniwe so kusho ukuthi manager yase Black's Brown ne hayi that's angithi bengishilo ukuthi ngalesa sikhathi bengispana ku Black's Brown azange ngakhipha ushilo like through Black's Brown bengisaspana bengisazibuilder so bengingaka be ready ukuthi ngayi bantu ngithola mara Mr Jazzy Chubo bewumuntu bekanqoqo ukuthi ayazivayi sethembisa social asicove nodipapa asicove nodinki kunene ngithola shy khuleka ziyayiwa nkanga phambili siyaya ngabe ngithola so it isn't dangerous because mara ngibheka abafuna ukungibhukha baba slide lapha ku Instagram baphinde futhi baye ku Instagram it's Bontle RSA and then on Facebook it's Bontle RSA1 Facebook Bontle RSA1 what double O abayi2 double O abayi2 so it's Bontle RSA so if ufuna ukungidonsa for ama booking slide khona lapha ku Instagram and Facebook so ngithola so bafethu this is me to you ubuntlozile bafethu sitshela istory sakhe nokuthi why bekathulile nokuthi uyabuya ngani sakhuluma na ngevali but then ngegama ngithi niyazibani uKatlego Ntariana Mula aka Mr Soweto Kafela yamudziba aka Mr Cool himself bangibone lokushini mfethu uthi Soweto mina ngizothi sighetto already sighetto mina ngizothi Soweto make sure you pull up to Kota and Chill Studios to host your own podcast uzo record music wakho uzoshama for the shoot Bontle angishaya outro before ngivala lapha awubambe